wind up your body for me now. Wind up your body for me now. Me love it how you rotate like a propeller. Baby girl, wind up your body for me now. Body for me now. The way that you move is out of this world. I sight to behold. Girl, wind up your body for me now. Baby girl, wind up your body for me now. Body for me now.
करते सुख करते Iyang o kasaliliamain ko and greetings everyone. Mitch ye alangan Pohnpei V6AH ay suksej lang atang erway pekon sang telanyar net Pohnpei nan kan takakapachapat chen Micronesia. V6AH kuya sa men Pohnpei me patio tan epon kaway ten Pohnpei State Government po Pohnpei Public Broadcasting Corporation makan Qatar ngan kaya nan AM killers kitbabay sa Pwuhng makelain kawatch nan FM megahertz wali sa 8.0 makelain kawatch walupugay nan V6AH Facebook or YouTube live feed o nan FSMTC Cable TV Channel 3 sa Riau. This is the voice of Pohnpei V6AH now resuming its transmission from the linear net Pohnpei in the Federated States of Micronesia. V6AH is owned by the state of Pohnpei and operated by Pohnpei State Government and Pohnpei Public Broadcasting Corporation on an assigned AM frequency of 1449 kHz with an output power of 10,000 watts, FM frequency of 88.3 MHz with an output power of 800 watts in V6AH Facebook and YouTube live feeds and in FSMTC Cable TV Channel 22.
Iyong o mensang kaselelia. Muna ibang batuyang na naitumal po katotoo and rangot. Awagan ko pa rin sa matayag po diyas. O kapyung po ikis na tunmod, makaw na po diyas kat kiyong katayag. O katayag bil ko na tir, marahin mensang kapal rangot. Kaya po ini po nagaksokan Pohnpei. Ay tumal sa karangawa ba ang po rin isonan kingkan. Pohnpei sa mga religant. Nanay o nantingikan. Ay tumalwaw to Lord ang kapilan mo in Pohnpei. Karyawan ka ba na speaker, sungko kong labalap, o labalabakan koros, nan balian mamut so siya o government. O ay tumalwaw ang tongway unsap. Sa kuna mamay, so ang baba, Benjamin George, the PG, ang sakasakaran Pohnpei, mapapatuan. Pagita program na isusur sa ipatuan ulian di board members and Pohnpei Public Broadcasting Corporation, Commissioner and V6AH Radio, Mr. Peterson Sam, Supplement Antual Management Team, staff of Toronto Dogon Chorus and V6AH Radio Chorus O, Patuan Bose at Tumal Ranmao, Upatuan Luka, Uparagan Chorus. Online broadcasting may isang kapal rangot, may isang ni alam. April Bayu and parang kauno radio kit sa Klamaw, nanayam radio kit pagkakabay sa 2 kHz. Maging broadcast na niray inawa ay sa kulo. Isang clock uno may isang LED clock ay sa nisudot na nipom. Nan FM radio uli sa 8.2 MHz. Nan V6AH YouTube o Facebook live feed o nan FSMTC Cable TV channel Race at Rio. Maging broadcast na ni Ryan na Race at Payo na Ranakan. Sa pulmatay programagan din pato na Rangoros o kintraptida programang KAPWARESOU. Maging isang lakunon may isang late clock Rio mo rin sowas. Programang KAPWARESOU kinsang clock Rio mo rin sowas. Late clock Asiat Nibong o programang Pwuhng kinsang clock Asiat Nibong late clock ulo naman siya. Iyan mo ay tumanilap-lapin sa ulan. May kukutay bang gating tapeta sa supplementary programang men sa kawarangot men sa nangyayam. April Payo ang parang kono rigit Klamaw kimasa ng court. E bang bulbulway siyang dahil sa pulimar Pwuhng sarol. Nang pugan lo iralaw sa Payo. Relative sili sa puno ulit kahit sa tuwa. Pugan lo iralaw sa Payo. Relative sili sa puno ulit kahit sa tuwa. Or lepe masa ni sisis porang sa pulimet son patangko. Relative sili sa puno niyaray kuskusiya mabukat. Pen sisis of kadin unang kumaray lumasa niyong iray. Magolong kumay. Nangaray salo o masak. Lalamay yung may ray kilikilang animen. Sisi sa rimasan yung ray. Tama kumay salo kitar. Tama kumay pay kasalgi ng kape tumay ka. Kumay ka dede pay kat o negat. O kilang mga o ngayimet. Kumay toki niya kumay lampan kadede meril po. Any chota kinmiye utuke te tree. Tuan na kumay kilikilang ray. Urine masa nimet ay apkadin asaliyang ray lime ko o eluwe ko. Riyampil second to noon kamelele. Unan
Arterin peran o priamoi, agajin kay nomor rai. Niaksin mga ramay met. Riap padonon isin mo ini kis eap kanate mon mesrai ko. Sisi seri masa niurai imet wewan masano. Demasan ko mai patpataki yang kumaile patpataki yang kumaile rento kanai nimremai tuan me boros me injungkir ng question ni Moses lenso ko o nan bukan melgaga utan lang paitare Irgaden kamarai raita dan kapeturai ko poren tete kila sarau umasani urai iduan me injuntir enmet meseyao utan ban kalau Oya sa tasang mela ni keseluruhan ran. Orang-orang kulula enan kapit o laboben tibagan panlulok sali ng way chorus ni Pahrek. Sa Jerusalem kumai berbangkin son kateten mabukat kumai lenese wiban kataroto kumai mesyamiyo katen ino kadar kumai dari utan ban oyaw ite nan kanimut kumai lauban utot kita manaman en do Mangwa yemet masanan bot tentuan eklesia nan bukan lu ilalau tulis payu reduduk sili sepuluh le pai sepuluh Bangkok drive bagarin bergosway dan supplementary program drive gadin muidem kembang drive Pastor Herman Sato Director Ephraim Ministries and Sawaski Lolo Mensang kaselelia naing samat wot labalap Mensang ranwat ki tron taga Pohnpei wat Tungalan ki Pwuhng mulatak ki sabol mo kalangan mapilsan sa long kit Mensang ranwat Dituan at posono kamele le mesabol mo maseni mesabol mo limbak kin kap Mensang koros Mensang ranwat ki tron taga wat angoto limbak kapun Mensang ranwat propebol tenan marainen ranwat Kalangan ki ang komisong koros. Coach manaman men walianti ki tropa ki kamu yang kacun kamereti yang kit manaman nga namu sarawi po na atmo. Melel po mga kan koros de Israel kan men mga government, melel national government, president, vice president, state government, governor, lieutenant governor, lelong local government. Isirom manugela Israel kan mapapali balian tiyak. O mga momotso kan koros ak melel tata o nono kan koros na isa. Ipagkamay sa matchcourt nga namoy sarawi ang kawit kit nan marainin ranwat. Pokasanti kan pilipil kan sen pausan tapon melelo pungo pung taro senitan may sa matchcourt kasanti kan koros. Sa matchcourt labalap
Pukon papa sapol mo yaramas mapilpan wiuyaw nan marainin ran wat melel nan wasan kayan kan nan wasan business kan jangan waran nine sapon yalakan jangan waran nine set rai kan mapilpan tatok nine set Israel kan mepan tatok nan motual kon nana kan wasa sudul lipilipil puko koros misaban papa ki yang kamu ranwat Sami pagmay sam kamu yang sila sanggit tatok namun cici sila sanggit kapalakan wanituenat kasamotor ranwat ni pebola sambil kamurgila ran marainin ranwat ki pebola Isiro manogela panenaikan me sansuat panenaikan me pungpung itaman melel main samat kot lapala Israel kan me lumum antan pasakan nanumoni Israel me kai lapala kan Israel kan me tungalen gianan troro serigan me sotropal mau dokumain kot ituanat posono kamelele Melimamu satu motor-motor sair railo apaliala raila nan kan koros main sam. Kom katun kubrai rail penituan kita pasamoto marain wet ni pebola wet nene yang kit kor. Pekit koros dan kakaan ki eu niat pilpan komurala marain ran wet. Kot manaman mamia song eu manana pemei satu sair kamu kot man main sam meteran mako lembak ipa ke beini ran katun apaliala. Kalangan en kamu main sam imet ni walian tikit. Tron tagawat koprowang kamu yat kapung Wat kasapal kalangan. Waita olinganin mekoros kamugalet may sansal ke may sam. Manaman and maran sabal mo yeros at kaun. Sound kamaur Jesus Christ. Amen. Kalangan ong kapakabantay Pastor Termen Santo. Terrenate Freedom Ministries Kilolo. May ko V6AH Radio Station Management pilpatuan lugar ito mumotsotekan Nakuburbyo inang yang and sa waski ira berkita lolongan na mention kan ako magkakatstado V6AH Radio Station on recording to kumpil Kadkadaur ng telefon siluriyaw soro riyaw tuwawunaw te siluriyaw soro riyaw tuwaw walitin mangito kalangan ng kubursa koros may ko ong ni masalan po masasalir nan iran buksaraw na sasalir berpedal bukan lu iran laut risak payu reduk silisak pulau dan paisak tuaw kasalir berpedal mayay menel son komoro Kecil bolar, ya setar, rentuan dan jungkir dan buksarawi. Hot sam, kata betul sapul menyeros, when match kila, iban kaya itu sampaikan. Kalau kung kami ini, mereka kecilnya setar. Di April sekriau, yai enam parwat, yai kata menpen Paulan, Yerusu. Dahil yang ketilang wasan dulu kan kasarawi pulau yai makamanalar songkorus wegini agatin pular agatin ya setang parang sabul metron batangko irai kalkolo kiselir me pain rai uya song kadeder agatin ya setang jaga sabul man kita cuma linti kopropor Mayroon siya yasata ro sapal kalangan kalimaunin kotsam o kadin biar mayroon met finder tiban komi Pwuhng jadi kalkologi romau niko borobor so pikasal so masuk puegi Tama mas pangyayang kong Ramangkap kami juga na out Pohnpei Pilipinan kuburan sama dahil 40 years o kailangan sama dahil 40 years pwede sa kulina inokan koros kan pwede nentuan kuburan so ngayon siwag juga siya samwe te gaweti Dami ko sandir sangkot sa Jayas. What manaman, what menel, what ang kariskan.
Kailangan ng kukurang koros, minutes, silisat sa palingar, pulakuno, wala, nan sa mulmar, V6AH Radio Station. O tayo lang katin babusway, katin kong kumuit ko ba na, karang waliki, ididarang di, paulan kabing sarawita. O yati, paulit dam, may tangka, magin, korla ba katitiki, Pwuhng sarawit, masanan ko.
Hai kauni makauni kauni sang Queen Gold, Queen Bulabul and Nan Man.
Kanavanen kupuran korosmukasen yang kapkapaito ko sa pulmar V6AH Radio ergan Pohnpei. Mako berjaga ko mo tfilar ngalan kasang kaulan kapung sarong peselil. Orla bagatitiki ronay nung on tani dan yake kirup na sampawut. Kadkadaur bakpasang bukan komur. Sang pali kayu dan pali umsaklan. Kadkadaur masyodret etay. Eri, saratalan nanya pagpagran. Samadal 40 years, kung kubur kalangan kecil niya, instruction na yun, uyang ka kalula, o uya ka pala, tulay puyola. When we propose what I have to, euran mo rumot, babangkin nilang pitray karusi.
kaya. Ayemo, eural motomot panggil dalam kedai dan yejas wut, kedai kakadre, suatu kaksapu ngadai sol komur, wegi dipegang mengajar. Apso anke ko propor makomi lukayanger sol komur nan sabul momi omutungal mor. Air material lembab mak kakadre magang komuyonge kita harga siapa anti kopor bagi I adai sum komur. Baik ye komuit en kaping salmun podet me kairenar sum madai program mention kapur rawat program balik ke UE program kuburan lolo. Komoit dengan kesyang kolen kaping Sarawika. Kulapi sunan sa kulmar V6AH Radio Station. Ariya mo na kalbangkatin pagkoswain sa kulmar program ang komoit. Kung komoit ko ba nga ang kesyang kolen Pohnpei and ligi kasalagan. Ayla ko nang dalang bilkatin purang karawa pa ng wangi pa na auto pan pakar pan ilan masyal lang. Nintuan na alal diayo. Dia bang April selu bari itu risik lemau rangut ni alam upan dari lakap ran kaunap pan tepukin akai wasakan pan ni murmurakan kutu pesu-pesu nai sabut ele konos bil kapel ketin mangi masani me sangar Pwuhng dari tor mention kaput wasang meter nilmatal pay sa rawud turanpil pwede kuto sinya bang bipsang bali masya kailan kinats isik lemau dari nats risik na nawa eo karga na bang iminan doon tigri wali isik lemau lemur bang tigri wali isisik tuaw o kasi pengkotro mimini percent wanisip. Nakaprang kono, pumunla kaprang kono pilih rai sarawi. Pilihan tepuk kita keusahakan kapnya marmarakan kotro besu-besu nai sampai. Sinyang babil bilip sampai paling masih kelagi nats isip lemau kota le nats risip menawa eo. Lomur mimini tigri isisip tuaw. Gara-gara mami mini tigri wali isip ono. Kasi pengkotro percent lumaisip. Ilokin mas likin painakan ng pumalpali mo sa palibang bali minipit payo o kota lel pit wano apungan rai sa rabu ipil batu dua do tapukin kasi pengkotro mini percent sidi sa gagis puradi lomur bami mini tigri isi sa kota Ilokin mas likin painakan ng pumalpali mo sa palibang bali minipit payo o kota lel pit wano. Wan karkar malal dia yo mimini tigri wali sip. Wano lom rin. Ayo ni mention ayo mimini tigri sisa isu. Lamalam mention word pa nagis lom siya. Awan ko to mamoridir na sumpungan na prayer word mimini insist tayo point limesyo puno sek kapat-kapat yang ranwat. Ukat pin bantakatan mensyang ranwat te Kadkadaur ab sudah sansar pun kita bukan kula puno minit research payo ni mensyang ayimat pagkag paniran masyailaman nilamatal pa isa rabuan ang sukiyat minit payos padalar kulak isu uktalban pagkoswain ang sa kulmatay program kamoit ko binangalan kasyang call and dikian Pohnpei kasilalikat Iya wa kay wani, punarak so non pagganiap. So guys,
Regatin kupure sabul mar melkaga wot mapatosa pa kupure ni sonar ngene sokes. Ni sonar ngene sokes patu wan wulian di sabul marama sakar. O sakarege pa kupure mosab. Mosab bo katil laptu ngete ngor limeta sabul kol boto melkaga boto. Mosab bo regatin kupure patu wan wulian di isogo. Mosab bo o pata sabul mar melkaga boto kalangan. So
kalanganan ko parang koros man ko tayo ng kamat kalar ng sampol kasi isang kalaman balap menen kairo imen batuan kapor-por ko mag dyan mga derby kopol and siyang kawasan rodongkan area dahil kupur kalangan o trip mo jangan Chen warakan poeti sangal Pwuhng Legislature mensang kapwat tonalkan inin busarasap biyong masahan sa masahan kayo mabilturan pil rit trangka na yan trek mo kung bakapadray trekan mabil yang kat-kat-sili dapat partisili tonalakan miya ito masap-sapal kahit so Bautila o Tokay Raidi. Karena yang tengah-tengah orang naisok kuikit pengenalkan pa Legislature pakai debil Turenbil. Kalangan yang kupuran koros. Jadi ketua meredi olah pakai ta.
patetera. Ebrulagas por miminan termino. Amenache at stuff. Oh, the man put the wiser. Ebrulagas por prepara la tutura. Ebrulagas por prepara la tutura.
kintaker konset kilas putiyaya iyap men kanabung kilukala Pasana mawakan at timawen Niramen may so king pwede Nayanga kiyamu kina
Imo, Mango Kay took it a one round mass, Honam Ban, Song Samuel. Mango minutes remain sa pisus, pwede na pulak pisu, the minute silumon pulak walu. Akong nananjuang tatok, akong kalangan o tangatang mau, pwede ko nalagan utan ban, Tirinbil.
Kalanganan ko parang chorus magandang kapkapay gabi sa kulnar V6AH Radio dengan Pohnpei. May kumanit silu sepeda lalu mohon bergoswan dan supermaterial program yang kemuit ayat pakai dia maka kokonang dan bil perensa salam kupuran pakai buat sang Mesenian Credit Union official Mesenian Credit Union men pegeran kumailkan memang cumalatkan kansen sedapa Malin mararato oporto na no biswat. Shorto panta sang nialam April sa kapar di 3 siklimao o tuwang tuwang tatawagan no biswat. Riyat Moramaygan Clifford Elkenberger Brenna Malaji Jones Roby Lula May San Nicolas o Phyllis Isilbalus. Amal porto maban kapay tertu benewat. Kalangan ng kupuramuay o pagkarwat siyang management and Mesenian Credit Union.
mas re Buyan tayo mas Wasame tanima The driver Bilang tumas re Buyan tayo mas Wasame tanima Kung gidyan sa kung dalilian Women yang waramen Waya kumupong ilama Yeah, waya dong Yawa sa tekin miye Waya lempenom selen Grab driver Kilang tumas re Wayan tayang umas Wasame balima Grab driver, bilang tumas re Buyan tayo umas Wasame bahimau kung gidyan Buyan ko lupas mo re Gidyan ka tumas re Buy pangalara wiya-wiyo Gidyan ka to re kupot sa kung kalilian Way men yang waraman Way kumupong ilama Way ito Yawa sa tekin miyan Kuya lempenom selen Grab driver Kilang tumas re Buyan tayong umas Wasame balima Buyan ko lupas poge Gidyan ka tumas re Buy pangalara wiya-wiyo Gidyan ka to re Kupun dieta Driver, whoa, 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 that driver, whoa, 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 that driver, whoa, whoa, whoa.
kupuran koros magandang yang kapakabay ka sa kulmar V6AH Radio ng Pohnpei. Ay ko dahil katong kamay pilar ng kasiyang ko kasi siyang kumpapabatay katak ko ng mo tay Oliver kiya tumal ko marla baging katitiki ilok oy pil badrogi pil piluat. Pibawangar kupuran siyang sa kulmar V6AH Radio ng Pohnpei. Menit sili silus pelar plak walu dahil mabigyan pagpusuit na sa kulmar dahil programan kamay. Comment ipinin samba siyang James Primus sa Samuel.
Komter to ke salin liol me pupitiang nan puel. Mamyairan kay na mo kalalabag. Akom call PUC Customer Service inempen telephone silu Riau Sero Riau Silu Isupayu. Men kabesawat kau na batar sang Pohnpei Utilities Corporation o bebeway sang V6AH Radio. We the Jobbers Boys want to dedicate this song to the uptown boys and the market boys. 14K Belly belly and Nicky of such benefit Saka saka toto sorry for we si Ray Malaban Area would trembling down this is Thailand Leon Billy Goki 14K Belly belly and Nicky search benefit Bella Lechi ang Paluaraman Bilaligi down this is Thailand Leon Billy Goki 14K Belly belly and Nicky search benefit Bella Lechi ang Paluaraman 14K Belly belly and Nicky ang search benefit Saka saka toto sorry for we si Ray Malaman Alex and Mutram delegate down this is Thailand Leon Billy Goki 14K Belly belly and Nicky search benefit Bella Lechi ang Paluaraman Ilalagay down this is Thailand Leon Billy Goki 14K Belly belly and Nicky search benefit Bella Lechi ang Paluaraman Kailangan din get the joy with your beer must be ripping is it a gag is so baby we bilan and kaway around 14K belly belly and Nicky of such benefit saka saka toto sorry for we si Ray Malaban Shrek and Mutram navigate down this is Thailand Leon Billy Goki 14K belly belly and Nicky search benefit Bella Lechi ang Paluaraman Ilalagay down this is Thailand Leon Billy Goki 14K belly belly and Nicky search benefit Bella Lechi ang Paluaraman Kailangan din get the joy with your beer must be ripping it's in a cup so baby we bilan and kaway around 14K belly belly and Nicky ang such benefit saka saka toto sorry for we si Ray Malaban Area Mutram Laligay down this is Thailand Leon Billy Goki 14K belly belly and Nicky search benefit Melalechi ang Paluaraman Ilalagay down this is Thailand Leon Billy Goki 14K belly belly and Nicky search benefit Melalechi ang Paluaraman Ilalagay down this is Thailand Leon Billy Goki 14K belly belly and Nicky search benefit Melalechi ang Paluaraman Ilalagay down this is Thailand Leon Billy Goki 14K belly belly and Nicky search benefit Melalechi ang Paluaraman
Komwewetong PUC, ong totoken tay warawar ni kailan alapakan and Pohnpei. Mamyaran kalalapag ta kay na mo akum call PUC Customer Service, ni telephone number silu Riau Sero, Riau Silu Isupayo. Men kapesawat, kung napatasang Pohnpei Utilities Corporation o PPW sang V6AH Radio. Hallelujah.
Komkin kagunla sabol mo mitupsokan, makin tatong kilial ansyo makomkin shorter tatongki. Mamyeran kalalabak ta kay no mo, akum call PUC Customer Service, ni telephone number silu Riau Sero, Riau Silu, Isupayo. Men kapeso wet, kau na patarsang Pohnpei Utilities Corporation, o BBW sang V6AH Radio.
hide away. Marie, Marie, oh Marie, Marie, yun na para makilog ng love smoking. They searching me, yeah. Okay now, oh Marie, my hideaway. Oh, away, now away. Utang, imerese. Amet, memele. Yo, ki, kama, 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 yeah. Oh, memele. Marie, 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 yun na parang pakilog na flamingo. Kisutin me, yeah. Oh, Melang, oh, Marie, my hideaway. Marie, Marie, oh, Marie, Marie, yun na parang pakilog ng club seaside. Kisutin me, yeah. Oh, Melang, Marie, my hideaway. Away, man, away. Utang, imerese. Amet, memele. Yo, ki, kama, 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 yeah. Kama.
ng pugatan. Oh Miss Tequila, oh Miss Tequila, imela waliyu. Isang ni Tequila, imela un beso me. Komwewedong PUC, ong totogen day warawar ni kailan alabagan and Pohnpei. Mamyeran kalalabag na kayo na mo akum call PUC Customer Service ni telephone number silu Riau Suro, Riau Silu Isupayo. Men ka peso wet, kono batasang Pohnpei Utilities Corporation o PPW sang V6AH Radio.
kalangan kuburan koros magandang yang kapag ito sa Pwuhng V6AH Radio kalangan Pohnpei. May kumunit the basic spellar loktuaw the meditation mo location. O may kumunit location patuala dahil ban project isang supplementary program kusandikan will be able to those when supplement Pohnpei so ko kusanit kaysa kayukan araykan pausela Sabul maray daray tungal tiyabene na kusandi kulokisyo mucho wasangamot patola kalangan ng kuburan koros nagapiyang katsila patola mutian sabul maray daray tungal tiyabene kung lugalam nan chamber magpatro pila ba chamber in Legislature kalangan ng kubur koros.